Svetlana Ceca Ražnatović važi za jednu od najpopularnijih pjevačica u regionu i šire, a iza sebe ima preko 30 godina karijere i velikih hitova. U braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom dobila je dvoje djece, sina Veljka i kćerku Anastaziju. Ono što svi znaju gdje se nalazi i kako izgleda njena velepna vila. Smještena u srcu Beograda na Dedinju u čuvenoj ulici Ljutice Bogdana nalazi se pozamašno zdanje okruženo velikim zidinama te je privatnost porodice osigurana jer niko ne može da zaviri u ono što se dešava iza njih. Nekada se u sklopu njihove kuće nalazila poslastičarnica koju je držao Cecin pokojni suprug, koja je zatvorena, a pred svadbu sina Veljka sa Bogdanom pevačica je promijenila ulaz u dvorište, gdje se sada nalazi visoka crna kapija sa zlatnim slovom R na sredini, koji označava prvo slovo prezimena te porodice. Pored Svetlane i njene djece i unuka, u kući sa njom živi pjevačina sestra Lidija sa suprugom i djecom. A zašto i ne bi, jer je sama kvadratura kuće velika, tako da svako od njih ima svoj kutak. Zanimljivo je da se na vrhu vile nalazi zatvoreni bazen koji porodica koristi tokom cijele godine, a pevačica se čak u njemu i slikala.